11:15 kandi iyo nkota iteye ubwoba ndayibanguriye ku marembo yabo yose kugira ngo imitima yabo iyagire mu nda n'ugutsitara kwabo kongerekane yo imeze nk'umuravyo wongerewe kuririka. Mungu analeta makwazo. Imana izana ibitsitazi. Mungu anayeyusha milima. Imana iyagisha imisozi, anaiporomosha, ile kaitemagaza. Anapoiporomosha milima sasa kwa kushusha ile mawe yake, miti inaachi na haribisha vitu, inaharibu. Imana imaze kutembagaza iyo misozi n'amabuye n'ibiti bita n'ibintu bikonona. Wakati milima inaanguka kule, sio tu watu kwa huku chini huku. Imisozi birebire hariya hejuru bihongoroka, twebwe bari no hasi. Mwezi wa 11 mimi nilipata taarifa ya mafuriko kule Uvira kule. Mu kwezi kwa 11 narose inkuru y'umwuzure hariya Uvira. Ninawaambia uniletea shida katika familia yako. Ndababwira byaranteye ingorane mu muryango wawe. Mama mdogo, mama mtoya, mke wa baba yangu mdogo, umugore wa data wacu, yeye ndo alitoa ngombe zake mimi kuoa yule. Niwe yatanze inka kugira ngo nje gukwa uriya. Nilipata taarifa kwamba kumekuwa mafuriko. Numvise ko ari umwuzure. Wananipigia simu ya kwamba hatujaona mama yako na mjukuu wake. Bamtelefone bavuga bati mama wawe n'umwuzukuru we ntawo turabona. Nawaambia baada ya siku 2 nilitoa pesa za kilio. Mama alikufa, mjukuu wake mpaka leo hakuonekana hata maiti. Nukuvuga natanze amahera y'igandaro nyuma y'imisi 2 mama yarapfuye, umwuzukuru we kugeza nuno munsi ntaraboneka. Mafuriko yanaua, umwuzure urica. Ni vile Biblia inasema. Niko birivuga. Makwazo yanaua, ibititaza birica. Mbele nilisema vinapoteza, bwa mbere navuze ntibirazimiza, hivi nasema vinaua. Ubu ngomba mvuge ntibirica. Dusome Ezekieli 44. Ezekieli 44. Makumi mane na ine. Ezekieli 44. Tunasoma verse yake ya 10 na 14 kufika 14. Dusoma igice umurongo wa 10 kugeza 14. Inaandikwa yafuatayo. Byanditswe kugukurikira. Lakini Walawi waliofarakana nami hapo Waisraeli waliopotea na kuvifuata vinyago vyao watachukua uovu wao wenyewe. Hata hivyo watakuwa wahudumu katika patakatifu pangu, wakiwa wasimamizi wa malango ya nyumba, wakihudumu humu nyumbani. Watawachinjia watu sadaka za kuteketezwa na dhabihu, nao watasimama mbele yao ili kuwahudumia. Kwa sababu waliwahudumia mbele ya vinyago vyao, wakawa kwazo la uovu kwa nyumba ya Israeli. Basi nimeuinua mkono wangu juu yao, asema Bwana Mungu, nao watachukua uovu wao, wala hawatanikaribia kunihudumia katika kazi ya ukuhani, wala hawatakaribia vitu vyangu vitakatifu kimojawapo, vitu vilivyo vitakatifu sana, bali watachukua aibu yao na machukizo yao yote walioyatenda. Lakini nitawafanya kuwa walinzi katika ulinzi wa nyumba kwa huduma yake yote na kwa yote yatakayotendeka ndani yake. Amen. Amen. Ku murongo w'icumi. Mbere n'Abalewi bangiye kure
igihe Abisirayeli bazimira bakanka bagakurikira ibigirwamana byabo, nabo bazogibwako n'ibigabitanyo byabo, bazosigara ari bikomaguzi ahera hanje, bashibama ku birimba biherereye ku ngoro, bakore n'ibikorwa byo mu ngoro, bazobagira abantu buntu ibimazi byo koswa n'ibindi bimazi, bahagarare imbere yabo babakorera. Ko babakoreye bari imbere y'ibigirwamana byabo, bakabera ab'inzu ya Isirayeli igisitaza cyo kubacumuza, nicyo cyatumye manika ukuboko mbarahira yuko bazogibwa ko n'ibigabitanyo byabo, ni kumwami Uhoraho agize. Ntibazonyegera ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi cyangwa ngo bagire icyo begera mu bintu byanje byera, cyane, ariko bazofatwa n'ibiteterwa by'ibizira bakoze. Nzobahinduramo kuzezwa ingoro, mbaye gukora ibikorwa byabo byose, bakore n'ikintu cyose kihakorerwa. Ariko abaherezi ba Lewi bene Sadoki basigaye bitondera ibyo bajejwe byahera hanje, igihe Abisirayeli bazimira bakanka, abobo bazonyegera kugira ngo bankorere, bazohagarara imbere yanje bampereza ibinure n'amaraso, ni kumwami Uhoraho agize. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyu Mungu wetu ni Mungu wa huyu mwandishi mwenye alisema kwamba akili zake hazichunguziki. Huyu mwanditsi yavuze ngo ubwenge bw'Imana ntibuserangurika. Sasa hapa unaambie, aha rero umbarire, anafika kwa Walawi, yashitse mu Balewi, anawaambia nyie, yambye ati mwebwe munasimamia nyumba zenu, muhagarari inzu zanyu, nakubali, ndemeye, sababu asina nitatoa mwingine wapi? None undi no muvana ni nyie tu, ni mwebwe gusa. Wakati wa Israeli walipokwazika wakaenda kufanya ibada za sanamu, nyie ndo mlikuwa nao nyie. Igihe Abisirayeli batsitara bakaja gusenga ibigirwamana, bari kumwe na mwebwe. Mwebwe. Sasa hivi mimi narudi nakutana nyie hao ndo wenyewe banaongoza wale wa Israeli kuambia wa Israeli asema bwana, tufuate huyu bwana, nyie tu. Ngarutse nasanze rimwe muri ko mubwira Abisirayeli ngwehe dukurikire umugabo, dukurikire no muntu, ni mwebwe nyene. Sasa niwafanye nini? None ndabakorera iki? Niwafukuze? Ndahirukane? Nifanye nini? Mporiki? Nafikiri sitawafukuza. Ndibaza shora kuyiba. Lakini muendelee kufanya hivyo tu. Aliko mubandanye uko nyene mukore. Wa Israeli wasiende huko tena. Sasa muendelee kuwachunga katika tamaa zenu, katika familia, muwachunge hivyo tu. Abisirayeli ntibagende hari yawereka, mubandanye uko nyene mubazigamira aho nyene. Lakini mimi siko pamoja na nyinyi. Aliko jewe ntabwo ndi kumwe namwe. Na kwa sababu siko pamoja na nyie, kandi kubera ntari kumwe namwe, kazi ya ukuhani, igikorwa cy'ubuherezi musiguse, ntimukoreko. Mubakilie hivyo mukumukonya nuko, kama ni nyimbo zako bakilie hizo nyimbo zako, nimba indirimbo zawe ugume mizo ndirimbo zawe uko. Sawa. Lakini usiguse. Ariko ntukoreko. Usiguse. Ntukoreko. Ukuhani, ubuherezi, vile vitu vinavyotakiwa kuhani afanye usifanye. Biga bintu bisabwa kumuhereza akora, ukisubutu hapo, ugejeje ngalo ninakumaliza, ugakora ko nzoguhonya. Sasa hapa unaambia hawa watu wanakubaliwa ama wakubaliwa? Bwana Yesu, ni Biblia. Aba bantu wanakubaliwa ama wakubaliwa? Wanahudumia wahudumie.
Anasema muendelee kuhudumia. Avuze ngo abantu babandanye bakora ibikorwa, lakini si wakubali, ariko sindabemera. Bwana Yesu atusaidie sana. Mwama dufashe cyane. Tutulie. Dutekereze. Mioyo yetu ikubali taratibu za Mungu. Imitima yacu yemera urutonde rw'Imana. Makwazo yanapoteza. Ibitsitaza birazimiza. Makwazo yanatatanisha. Ibitsitaza birachanganya ubwenge. Acha nikwambie ukweli leo. Nikanakubwira ukuri kuhari. Tusome Isaya. Dusome Isaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Isaya sura yake ya 59. Yesaya 59. Bwana asifiwe. Amen. Isaya 59. Yesaya igice cha 59. Mstari wake wa 8 mpaka 13. Umurongo waho 8 kugeza ku 10. Nitakuonyesha namna gani makwazo yanatatanisha. Ngomba ngwereke ingene bitsitaza bigorana mu bwenge. Namna gani vinapoteza watu. Ingene bizimiza abantu. Tusome. Isaya 59 mstari wa 8 hadi wa 13 imeandikwa ifuatavyo. Njia nafikiri tumeanza vibaya. Kama tungeanza hata kile ya 6. Nyavu zao hazitakuwa mavazi, wala hawatajifunika kwa kazi zao. Kazi zao ni kazi za uovu, na vitendo vyao uzalimu vimo mikononi mwao. Miguu yao ukimbilia mabaya, nao hufanya haraka kumwaga damu isiyo na hatia. Mawazo yao ni mawazo ya uovu, ukiwa na uharibifu zaonekana katika njia kuu zao. Njia ya amani hawaijui, wala hapana hukumu ya haki katika miendo yao. Wamejifanyizia njia zilizopotoka, kila apitaye katika njia hiyo hajui amani. Kwa sababu hivyo hukumu ya haki mbali nao nasi, wala haki haitufikii. Twatazamia nuru, na kumbe latokea giza. Twatazamia mwanga, lakini twaenda katika giza kuu. Twapapasa kutafuta ukuta kama kipofu, na twapapasa kama watu wasio na macho. Twajikwaa wakati wa adhuhuri, kama kwamba ni wakati wa ukungu wa alfajiri. Kati yao waliowanda tumekuwa kama wafu. Kumbe tunaendelea. Sisi sote twaguruma kama dubu, twaomboleza kama hua. Twatazamia hukumu ya haki, lakini hapana, na wokovu, lakini umbali nasi. Maana makosa yetu yamezidi kuwa mengi mbele zako, na dhambi zetu zashuhudia juu yetu. Maana makosa yetu tunayo pamoja nasi, na maovu yetu tunayajua. Katika kukosa na kumkataa Bwana, na katika kugeuka tusimfuate Mungu wetu, tukinena jeuri na uasi, na kukusudia maneno ya uongo na kuyatoa moyoni. Amen. Amen. 6. Yesaya 9:6. Ivyo bagishe butangurirwa ntibizovamwo imyambaro, kandi ntibazoshobora kwipfuka ibikorwa byabo. Ibikorwa byabo ni ibikorwa by'ubugaba, ibikorwa by'umuryano biri mu maboko yabo. Ibirenge byabo vyirukira gukora ibibi, kandi bihutira kuvisha amaraso y'abatacumuye. Ivyiyumviro byabo
ni ivyiyumviro vy'ubugaba, kugeseza no guhonya biri mu nzira zabo. Inzira y'amahoro ntibayizi, mu ngendo zabo ntihabamwe ibiroranye. Bitoboreye inzira z'ibikoramange, uzicamwo wese ntamenya amahoro. Nico gituma ibiroranye biri kure yacu, kandi n'ukugororoka ntikudushikira. Twitega umuco tukabona umwiza, twitega ahakemutse tukagenda mu muzitanya, tukabakaba mu nzu nk'impumyi. Ni koko tukabakaba nk'abatagira amaso ku murango w'amashoka, dutsitara nko mu kajoro. Mu bagikomeye tumeze nk'abapfuye, twese twivuga nk'igikoko citwa idubu, tukaniha nk'inuma iguguza. Twitega ibiroranye ariko ntavyo, twitega agakiza ariko kakaba kure yacu, kuko ibicumuro vyacu vyagwiriranye imbere yawe, kandi ibyaha vyacu arivyo bitwagiriza. Kuko ibicumuro vyacu turi kumwe, kandi n'ibigabitanyo vyacu navyo turabizi. Turacumura kandi twihakana Uhoraho, duta inzira tukareka gukurikira Imana yacu, tukavuga iby'agahazo n'ubugarariji, dusama inda y'ibinyoma, tukabivuga biturutse mu mitima. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Somo letu hapa ni kusema kwamba watu waliokwazika wanapotea kwa sababu hawaoni njia ya amani mbele yao. Hano icyigisho cyacu kivuze abagwa batsitara cyangwa batsitaye, batsimbira inzira ntibabona iyo baje. Sababu ya nini? Kuki mioyoni mwao hamuna amani, mu mitima yabo nta mahoro arimo. Ndio vile hii somo inatuambia ya kwamba wanapapasa. Mtu akikwazika anatafuta amani, lakini Mungu ni kuki cyanditswe kitubwiye ko abantu barakabakaba. Iyo umuntu amaze gutsitara hawani yaje, njia ya amani haijui, inzira y'amahoro ntayamenye, ajui, ntabyazi, anajaribu kufanya vyote, agerageza gukora byose. Tena hapa kuna maneno mabaya hapa, mimi nilikuwa nayasoma, anasema tunalalamika kama dubu. Hano arabajambo mabi kandi gunda kuyasoma, avuga ngo twivuga nk'idubu. Unalalamika, unasema kila kitu, unafikiri kwamba uko katika njia ya kweli, moyoni mwako kuna kwazo linakusumbua, lakini unajaribu kusema kwamba hapana, hakuna kitu. Hauoni njia ya amani bwana. Ubandanya uvuze kwabo yumaze gutsitara ngo ariko kunda wamaze gutsitara nta nzira y'amahoro ubona, hayugira niwemeye. Sasa utakubali aje, utaniambia aje kwamba unajua njia ya amani na makwazo? Acha nikuhesabie namna vitu vinavyozaliwa na makwazo. Makwazo yanazaa maumivu moyoni. Umbarira gute kunzinzira, umve ibitsitaza bibyara umubabaro mu mutima, vinazaa hasira, bibyara ishavu, vinazaa ukatili, bibyara ubutagondwa, vinazaa wivu, bibyara ishari, vinazaa kinyongo, bibyara ukuribwa kumutima, vinazaa ugomvi, bibyura imitongano, vinazaa uchungu, bibyara ukurura, vinazaa chuki, bibyara urwango, vinazaa kijicho, bibyara igitsure. Yeye ndo nani? Jewe wewe ni nini? Wewe Yeye ni nani? Kijicho. Wewe ni igitsure. Na hivi nani ambavyo nilihesabia navyo vinazaa vitu vingine, kandi binaharuye navyo bibyara ibindi bintu. Ndio maana huyu mtu mwenye alikwazika
Nicho ituma umuntu yatsita. Kama kwanza hajakubali kuporomoka na yale mafuriko na ile mitetemeko ambayo Mungu anaweka moyoni ile. Kama hujakubali kushuka na ile miporomoko, kutuliza moyo wako, vikwazo. Uyu muntu yatsitaye nimba taremera kumanukana na rirya takataka ry'imisozi manuka isenyuka, ibitsitaza vinazaa matukano. Bibyara gutukana. Ulitukana mtu wewe. Wewe wanatukwazo kwako. Waratutse umuntu igitsitaza. Mashambulizi yanazaliwa. Ukutera leo atatuona leo. Uno munsi aratubona. Kabisa leo atatuona. Mashambulizi. Mu byukuri uno munsi aratubona. Navyo vinajaa majeruhi. Kandi bibyara inkomere. Vinazaa magawanyiko. Bibyara kwirema ibice. Vinazaa matengano. Bibyara kwitandukanya. Vinavunja mahusiano. Bisambura isano. Vinaleta kusaliti na kurudi nyuma. Bizana ukugurana no gusubira inyuma. Tulia moyo wako. Tekereza umutima wako. Ninakuja kuongea na moyo wako katika matengenezo ambayo Mungu alichagua ya kushusha milima. Wewe utulie. Naje kuvugana nawe kubijanye no gutegura umutima kugira ngo umanuke utekereze. Utulie. Utekereze. Kama uko na moyo katika mlima, nimuvise umutima mu misozi, wewe utulie. Wewe nutekereze. Na kama uko na moyo katika bonde, nimuvise umutima mu biyaya, asubuhi tutaongea. Ejo mu gitondo tuzobivuga. Leo tuko tunaongea na habari ya milima. Uno munsi turi ku nguru y'imisozi. Asubuhi tunaongea na mioyo ya mabonde. Ejo tuzovugana mu mitima yo mu biyaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Milima inashuka, inakwaruzwa kabisa. Imisozi inamanuka, inatsitazwa kabisa. Ujue ya kwamba hata mabonde, mafuriko yakishuka, miti ya mabondeni inaanguka, inavunjika, tule similiki zinakufa. Umenye neza ivyo bisozi bimanutse bariya mu kiyaya, ivyatsi bihabonera ibara, ibinogo bigira ingorane, natujya dukoko duto duto tuhawurira n'isanganya. Tule tusimiliki tunakufa, tujya dukoko duto duto natwo turapfa. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Zangezi ayibavuga ngo ingezi ingezi zirapfa. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Tufanye nini ndugu zangu? Ndio tukore kibe. Tunataka kuondoka milima, mioyo ya milimani, tunataka kuondoka mioyo hiyo. Tuna kitu cha kufanya. Haleluya. Kugira ngo utandukane niyo mitima mu misozi, hari ikintu bidusaba gukora. Tunahitaji kufanya kitu. Hari icyo bidusaba gukora. Hicho kitu kinasema hivi. Icyo kintu kivuga ngo kutafuta njia ya kujishusha. Kurondera inzira yo kwicisha bugu. Angalia. Naam. Zakayo siku moja. Zakayo umunsi umwe. Anaenda anamtafuta, alisikia habari za Yesu. Yumva inkuru za Yesu. Anataka kuona Yesu. Yifuza kuona Yesu. Afanye hivi watu. Biblia inasema kwamba alikuwa mtu mrefu, mfupi. Akira kurya, Biblia tubwira ko ari umuntu mugufi. Hata wewe uko na urefu yako. Na kama kundi ya watu inaanza hapa kufika kule, na mtu mwenye uko unaangalia utakuwa muona haka kanyele tu. Na wewe utakuwa kwa kuona kwanza haka kichwa kake. Sababu na yeye mtu wa kawaida. Mwakoze cyane abari ni mwese muciye hano, tugiye gushishikara ibiri imbere. Na tunawashukuru ibadi wote ambao umetuimbia, tunakwenda tunasonga mbele. Uyu mwanya usigaje uri imbere yacu, muda tulionao ambao uko mbele yetu, reka duhe kaze umwongere aza dukorere mu ngata. Tumpe kiongozi wetu achukue nafasi hii. Tumaye kazi. Tunamkaribisha. Bwana wetu asifiwe. Turashima Imana yacu kuri uyu mugoroba kandi tunamshukuru Mungu wetu jioni hii. Imana yemeye ko twoba turi ngaha kandi Baba ametupa kibali tuwepo tena hapa. Hanyuma twagomba twongere duhane mwiriwe. Tunataka tupende habari za jioni. Hano turi kumwe n'abongere b'ishengero. Hapa tupo na viongozi wa kanisa. Bahaguruka tukabaha mwiriwe. Basi wasimame tuwape habari na bafasha babo. Imana yagize neza. Mungu ni mwema. Reka tuwe mwiriwe tubizuku
mu izina rya Kristo Yesu. Fanya hivi katika jina la Yesu. Hanyuma turi kumwe kandi n'umuserukizi w'ishengero ryacu ya Pentecost Fellowship. Tupo pamoja na mwakilishi wetu wa kanisa. Kandi ari kumwe n'umufasha wa kabiri wiwe. Tupo pamoja na naye msaidia. Ari kumwe kandi no mwanditsi abantu mubitsi. Ishi na mweka hazina. Reka nabo bahaguruke tubaramutse. Wao tuwasaidie. Tujerekane mwizina. Mugitondo bariya amariro pasiteri n'abavuga butumwa n'ishengero ntibari bashike. Asubuhi mchungaji tubasabe bahaguruke kandi kwa hajafika usimame. Tubaimiriwe nuko tujerekane mwizina rya Kristo Yesu. Hanyuma kandi hariya muri Fort Worth nao kandi nabo nyene ntibari bashike. Hata Fort Worth walikuwa bado hawajafika. Mwena pasiteri hariya muri Memphis nabo nyene nabo bandi byari kumwe ntibari bashike nabo nyene bavuga tubaye mwiriwe. Kule mchungaji Zebediah walikuwa bado hawajafika. Tubaye mwiriwe tukuze tumizina rya Yesu. Turi kumwe kandi nubwo yahagurutse turi kumwe n'umupasiteri kuva hariya muri Fort Worth. Pamoja na kuwa alishasimama mchungaji kule Fort Worth. Ndizera ko ari ubwa mbere kuba mubona cyangwa ashika ngaha. Yeye anafikiri mara yake ya kwanza kumuona na kufika mahali hapa. Uyu nawe tumwakira nk'umushitsi. Yeye tunampokea kama mgeni. Kuko n'ubwa mbere. Yeye ni mara ya kwanza. Mbega shingiro murabinezererewe? Ya. Tumweka mu izina rya Kristo Yesu. Imana umugisha hamwe nawe. Mungu awabariki sana. Karibu sana. Mungu akubariki. Amina. Basi abapasiteri bose bandi ntavuze n'abavuga ubutumwa na wainjilisti haguruke n'abakenyezi banyu muhaguruke duhane mwiribuko. Murakoze cyane. Shingiro Yesu tugire ku izina rya Kristo Yesu. Hanyuma baje kuyu mugoroba tutamanye kwa mu gitondo cyangwa ku murango bohaguruka tukabaha mwiriwe. Wale ambao hatukuwa nao lakini cyane tukabakaze wanaweza kusimama ili na wawe tuwape habari za jioni. Bigaragara ko kubwo twese turaha. Sisi sote tuko twamanye ngaha. Ese turabona bene wacu. Tunawaona kule ndugu zetu. Mbega shingiro tubahe kaze. Ndio. Tujerekane mu izina rya Kristo Yesu. Okay. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Tunataka kusikiliza neno la Mungu. Ariko ndagomba tubanze duhaguruke twese. Hanyuma dusenge Imana yacu mu ijuru. Ndagusaba pasiteri Zebediah nawe gusenga Imana. Tunamuomba mchungaji Zebediah atakuja. Wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Wewe uishie juu wewe unaingia kwenye kiti cha enzi, wewe kuheshimiwa na kuabudiwa. Naomba nichukue nafasi hii kwa niaba ya uongozi na Mungu ambao ndio mkubwa, ili tuweze Baba kukuita kama Yesu alivyokuita mwanzo. Mimi naomba nichukue nafasi kukuita na Baba na Mwokozi wetu.
Baba, ninaomba Baba uwe nasi, nikisema zaidi Baba karibu, hata kama Baba kuna lolote lile ambalo unamsababisha na kusema mwili hapa, wewe ni uondolewe Yesu wa dhambi. Naomba ondoa kisa chochote kile ambacho kinaweza kuwa kizuizi. Baba, ninajua hili ni fuataro, walipo watoto wako, walipo waumini, wewe unajitosa kuingia hata kwenye maombi ya Yesu. Shetani uweza kuingia nasi Baba, tunakuomba uweze kuondoa na kupiga hilo linalotokea. Ninaomba damu ya Yesu Kristo iweze kutufunika, ifunike mkutano nzima, ifunike wahudumu, ifunike watumishi, mkutano wote. Baba, ninakukabidhi pembe zote za kanisa hili, pembe zote za jengo hili, waweze kuzitawala, hata mwingine ukitawala, tutakaa kwa amani, ukitawala, tutaishi kwa amani, ukitawala, tutahudumiwa kwa imani. Baba, ninakuomba niombe haya, mengi niwamezewa na wewe, nimeomba ya machache, ni katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amina. Ni vyukuri imani irashoboye. Ni kweli Mungu anaweza. Mu gitondo mu twenzi Alfajiri leo Pastor Januari yabigisha inshuro 3 zose. amenipigia Januari mara 3. Avuga ati mdusengere cyane no mu nzira siniwe ikirabandanya. Anasema mtuombee sana hapa Sinowi inanyesha. Kuba tubonyerera abantu bavuye hariya muri Fort Worth bashitse, Kuona watu wametoka kule Fort, tukabona abantu bavuye hariya za Yamariro Texas bashitse, watu wa Texas ya Mario wamefika. tukumva inkuru za Sinowi hariya mu nzira. Tunasikia habari za Sinowi njiani. Ni kweli imani irashoboye. Ni kweli Mungu anaweza. Reka tuyikomere amashyi y'Imana. Imana yagize neza cyane. Amefanya vizuri sana. Ni kuvuga twaryohewe cyane, Tumefurahi sana. tugiye kubija mu ry'Imana tugomba tumaze tuwe kaze umushyitsi wacu kandi kuri uyu mugoroba tumuhe mwiriwe. Basi tunakwenda kusikia neno lakini uyu paseri wacu ni huyu mchungaji wetu. Reka haguruke tumuhe mwiriwe, twamanye twamuhaye kaze kuitondo, Lakini tumpe habari kandi ari kumwe n'umufasha wiwe, yuko pamoja na mkewe. boshobora gushikana imbari hafi yo shikanga tukabaha mwiriwe. Pale tuwape habari za jioni. Imana yagize neza yabazigamye. Vizuri amewalinda. Bari hano Wako hapa. Bwana batumye batugarira ijambo ry'Imana. Tumewaalika ili watulishe neno. Kugira ngo mwayumvise abantu mwari muri ngaha. Watu waliyekuwepo mlisikia. Mwayumvise ijambo ry'Imana ingene ryatubwiye. Sikia neno lilivyotuambia. Bwana wetu asifiwe. Reka tuge tubahe kaze. Tugire ku izina rya Kristo Yesu. Mana ibagiriye neza. Kaze cyane. Tugiye kumuha umwanya w'ijambo ry'Imana kugira ngo abandanye n'ijambo ry'Imana. Ariko kandi tutaramuha umwanya, turi kumwe na mwenyekiti w'abakenyezi kandi nawe nyine twamuhaye mwiriwe. Tugenya mu izina rya Kristo Yesu. Imana igire neza cyane. Hanyuma tugiye kumuha kaze umukozi w'Imana. Reka ndisabire Pastor Longina asengere umukozi w'Imana, hanyuma nawe acashika kubandanya n'igikorwa cy'Imana yamubwiye. Kaze cyane. Mu izina rya Yesu Kristo yagiye ahera mu ijuru, uyu n'umugoroba mwiza, umugoroba watoranije kugira ngo Mwami Imana ishengero ryawe tube dukoraniye hano kuno musozi. Nico gituma turi hano imbere y'inyonga zawe Mwami, tuvuga tuti wakoze kandi uzokwamukora Mwami Imana mu kutugirira neza. Yesu, turi hano kuri kano kanwa bakeza Mwami, nakanya tugiye kumva ijambo ryawe nzima. Mu izina ryawe Yesu, nguyu umukozi wawe Mwami agiye guhagarara kandi amaze guhagarara imbere
ishengero ryawe ndamushize mu biganza byawe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo akorere munsi y'ububasha bwawe arongorwe na muhemu wawe yera mu izina rya Yesu Kristo maze ijambo ryawe rigira ububasha baryumva twese rigira ububasha bwo guhindura ubugingo bwacu nataramukibigaho n'imigambi yose y'abadayimoni imwemu bizikuzimu mu izina rya Yesu Kristo abarotsi inama zose zitandukanye n'ubugombe bwawe Yesu bifatwa muri mikero kandi nosaha umuriro w'Imana wururuke utongore ibitari ibyawe hanyuma ibyawe biroti kibaza hano urakoze kubyumvise kandi bikoze tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo amen. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Wale ambao asubuhi hawakuwepo, abatariho mu gitondo batari bahari, nilipenda nirudie katika kuongea juu ya jina langu. nagomba subiremo kuvuga izina ryanje. Mnajua kuna mtu leo asubuhi, kwa jioni sikumbuki tena. Hari umuntu no munsi mu gitondo sindibuka ko hari kumugoroba sindibuka. Alinikumbusha neno la ajabu. Yanyibukije ijambo ry'igitangaza. Aliniambia hivi. Yabwiye gutya. Kumbe wewe nilikuwa sijui kama uko mtu wa kutoka wapi. Kumbe wewe sinarizi ko umuntu avahe. Na tulibaki pamoja kule Nyarugusu. Kandi twari kumwe hari Nyarugusu twarasigaranye. Leo ndo alijua kama mimi ni mtu kutoka wapi. Uno munsi niho yamenye ati jewe ndi umuntu avahe. Lakini neno nililofundisha Nyarugusu, ariko ijambo nigishije Nyarugusu ananikumbusha. Yari nyibukije. Unajua? Urabizi? Siwezi kusahau. Sishobora kuvyibagira. Kumbe hawanijui. Kumbe ntamenya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ninaitwa Bwami Ekyamba. Jewe nitwa Bwami Ekyamba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiulize ule bwana jina lake nani? Ntujura bazagiza ngo ujya yitwa. Mimi naitwa Bwami Ekyamba. Jewe nitwa Bwami Ekyamba. Aba bakuru bakisikia jina batajua hata na kwenye na mlima wangu batajua. Aba bantu lakini abo babiyana hawezi kujua kwa ile jina. Aba bantu bamaze kumva iryo zina baca babimenya niyo biva n'ivyo ari byo. Imisoro ntishobora kubimenya. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sina haja ya kwenda huko. Ariko nta sigomba kugenda hiyo. Nilipenda niwatajie tu jina langu. Nagombye kubabwira izina ryanje. Na mke wangu mlimuona anaitwa Kenyezi wanje mwambonye yitwa Ausenaija. Ausenaija. Bwana asifiwe. Amen. Asante sana. Tunaendelea na neno la Mungu. Tuandanya n'ijambo ry'Imana. Tulishukuru Mungu tangu asubuhi. Twashimye Imana kuva mu gitondo. Aliyetupeleka hapa. Yatuzanye hano. Njia ambayo alitufikisha hapa. Kandi mu buryo yadushikanye hano. Kwa kweli tunamshukuru pamoja na wale ambao alipitia kwa kuzuka mbinu za mimi kufika hapa. Kandi turashima Imana cyane, shimira n'abarya abantu bakoze imigambi yuko jewe noshika hano. Ninashukuru pia hata nilipata mtafsiri wa lugha. Kandi narose n'umusobanuzi w'indimi. Mnajua siku moja kule Bukavu mimi nilipewa kuhubiri. Murazi hari Bukavu jewe nahawe kwigisha. Nilipewa kutafsiri. Nahawe gusobanura. Mtu mmoja kutoka Swedish alipewa kuhubiri. Umuntu yavuye muri Sweden yahawe kwigisha. Sasa wakampatia mtafsiri. Bacha bamuha umusobanuzi. Walienda kuchukua mtu wa masomo makubwa kule wa tafsiri. Bagiye gutora umuntu wo mu mashuri yo hejuru kugira ngo aze gusobanura. Alikuwa anahubiri katika lugha ya Kifaransa. Yigisha mu rurimi rw'Igifaransa. Baada ya dakika 2 yule mtu alishindwa. Iminota 2 Yesu ya muntu yarananiwe. Wakaleta mwingine. Baza n'ubundi. Baada ya dakika 1 yule mtu akashindwa. Umunota umuhezi wona warananiwe. Wakasema nani atajaribu hapa? Bachavuga ati ndio gerageza hano. Nikasema mimi jewe ndagerageza. Sababu ya nini walishindwa? Kubera iki bananiwe? Yule mtu kama ninaongea hivi alikuwa anataja tu maneno kurya, kujama, kutamba, hakuwa anaunganisha maneno. Kifaransa. Urya muntu yigisha kurya, kuryama, gutamba, amajambo ntiyayungikanya. Rero yavuga mu Gifaransa. Sasa
Yeye hajue Kifaransa, we ntazi Igifaransa, hajue lugha nyingine, nta rundi rurimi azi, si hatujue Kiswahili. natwe ntituzi Igiswahili. Kifaransa ni cha kuunganisha yeye. Igifaransa ni kijya cyo gusadikiranya. Sasa bahati yake igihamana ciza cyiwe, mimi ni mhubiri, jewe ndi umuvuga w'ubutumwa, nikaanza kuhubiri kwa nafasi yake, ntangura kwigisha mu mwanya we. Bwana Yesu asifiwe. Akitaja neno mimi ni sababu ni mhubiri, najua alitaka kusema hiki. Mimi naambia watu hivi, avuze ijambo acamenya yagombye kuvuga iki, jewe rero ntacanagigisha. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa mtu mdogo siku ile, nari umuntu muto y'ijya munsi, tulitoka mwa ile ibada, ninakuwa mkubwa sababu nilienda kula kumeza ya wamisionari. naciye Abraham basegesha n'umuntu mukuru ko naciye ja kulira ku meza y'abamisioneri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutafsiri Bwana sio kitu kidogo, gusobanura si kintu cyoroshye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaendelea na somo letu, tubandanya n'ikigisho cyacu. Asubuhi tulisoma ujumbe unaotoka katika Isaya. Mu gitondo twasomye ubutumwa buva muri Yesaya, sura yake ni 40, igice cha 40, mstari wake wa 3 mpaka wa 5, umurongo wa 3 kugeza kuri 5. Lakini tulifika kusoma mstari wa kwanza na mstari wa 6 pia. Ariko twaciye dusoma umurongo wa 1 tugeza no ku wa 6 kandi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni habari ya matengenezo, ni inkuru zo gutegura. Katika somo letu tunaona matengenezo yanahusu milima, mabonde, makwaruzo na mapotovu. Mu cyigisho cyacu twabonye ko gutegura cyangwa gutunganya biraba ibiyaya, imisozi, ibinogo n'imivo. Kumbe Mungu hakutaka kuongea katika milima hii tunayoiona ya snow. Kumbe Imana niyagombye kuvuga kuri iyi misozi tubona ikogwa n'amaneji. Oya. Na mabonde haya yetu ya barabara nzuri za highway. N'ibinogo by'imura no mabarabara yacu meza yo kugwego go hejuru. Oya. Alitaka kuongea na mioyo ya watu, yagombye kuvugana n'imitima y'abantu, yenye mfano wa milima, ishusho y'imisozi, yenye mfano wa mabonde, akarorero k'ibiyaya, yenye mfano wa kukwaruzwa, akarorero k'ugutsitazwa cyangwa guharugwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndiyo ile mioyo ambao Mungu amenituma niongee nayo leo. Niyo mitima Imana yantumye ko ngo tuvugane nayo, na tuliongea mambo mengi kandi twavuganye ibintu byinshi. Bwana asifiwe. Amen. Katika maeneo yote haya kama ni mane hivi, muri ibi bice byose tuliongea kuhusu milima, twavuze kubijanye n'imisozi, mioyo ya milimani, imisozi, imitima yo mu misozi, na tulisema mambo mengi, kandi twavuze amajambo menshi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni Mungu alichagua, ni Imana yahisemo kutengeneza maeneo ili yeye apite aonekane, gutegura ahantu kugira ngo irengane iboneke. Yote tunayoyafanya hapa, ibyo dukora byose hano, kuimba, kuririmba, kucheza, gutamba, kuhubiri, kwigisha, kufanya chochote hapa, gukora icyo ari cyo cyose, kama Mungu hajaonekana ndani, nimba Imana itarimo hagati, vyote byose. Hiki kitabu kinasema bure. Iki gitabo kivuga byose n'ubusa. Vyote. Tena narudia, kandi nasubiyemo, vyote kama Mungu hajaonekana ndani, nimba Imana itari muri vyo. Hii Biblia inasema bure. Iyi Biblia ivuga ngo ni ubusa. Na mikutano yote, mimi huwa nafanya mahesabu. Mimi nilibatizwa tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka wa 1972. Je nabatirijwe itariki 2 z'ukwezi kwa 4 1972. Sasa hii yote miaka mimi ninahubiri, ninaimba, ninatoa sadaka. Mungu aseme kwamba sikubali. Igihe ibi bihe byose ndirimba ntanga amashikanwa nkora ibinabiri, Imana ivuga ati sindabyeme. Ninafanya hayo mahesabu kila mara mimi katika maisha yangu. Nkunda gukora ibyo biharuro keshi na keshi mu buzima. Mungu anaambie bure. Imana imbarira ngo nubusa. Niwe katika miongoni mwa wale watu watakaoambiwa ya kwamba sikukujua. Mbe muri barya abantu bazobwirwa ngo sinkuzi. Mbona nilihubiri siku ile Michigan? Ko nigishije ujya munsi hariya muri Michigan. Mimi sikukutuma. Je
Bene data. Ni hatari sana. Birangumye cyane. Mimi naogopa sana neno hili. Jenda tinya cyane iri jambo. Ndio maana Mungu anasema hapa, nico gituma ngaho Imana ongea na mioyo. Vugana n'imitima. Ongea na mioyo. Vugana n'imitima. Ili utukufu wangu kugira ngo ukwera kwanjye uonekane katika mambo yao. Kuboneke Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili utukufu wangu mimi kugira ngo ukwera kwanjye uonekane katika yale wanayoyafanya. Bibonekane muri birya bakora. Hiyo ndio sababu mulitoa na mali zenu kunilipia ndege. Nico gituma mwatanze ubutunzi bwanyu mundihira indege ili nije kuwaletea ujumbe ambao Mungu alinipa. Kugira ngo ndabazanire ubu butumwa Imana yampaye. Faida ya zile pesa na mali ambao mulitoa ili nije hapa. Inyungu ya burya butunzi mwatanze kugira ngo mioyo yenu ishuke itulie ili Mungu haonekane. Haleluya. Imitima yanyu imanuke itekereze kugira ngo Imana ibonekane. Haleluya. Mungu aonekane katika kazi yenu. Imana iboneke mu bikorwa. Mungu awalipe katika kunilipia ndege mimi. Imana ibahembe mukundihire tike indege jewe. Bwana Yesu awabariki sana. Yesu awaheza gicha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu wetu asifiwe. Imana yacu yahabwe icyubahiro. Haleluya. Sasa tunaendelea na somo letu. Leo tukiwa tubandanye n'ikigisho cyacu. Tunasoma, tugiye gusoma. Asubuhi tulianza na habari ya makwazo. Mu gitondo twatanguranye n'inkuru y'ibitsita. Sababu Mungu alichagua njia ya kushusha milima. Kuko Imana yahisemo inzira yo kururutsa imisozi. Ile milima ambayo inashushwa na Mungu, iyo misozi imanurwa n'Imana, mimi ni ndani. Jewe ni hani mbe. Mimi ni moyo mmoja katika ile mioyo ya milimani. Jewe n'umutima umwe muri rya mitima yo mu misozi. Ninajua. Ndabizi. Tena mimi ni mfano mzuri. Kandi jewe ndakarorero sababu kama milima ilitikiswa, nimba imisozi yaranyigangije ikashuka, iramanuka, mimi ni mmoja. Jewe nanje ndimo. Ninajua. Ndabizi. Ninaongea mambo ninayoyajua. Mvuga ibintu zine. Namna gani makwaruzo yanaumiza mioyo ya watu. Ngeni bizitaza bibabaza imitima ya watu. Kushushwa, kumanuka, kushuka, kumanuka. Nakwambia. Ndakubwiye. Sasa hapa tumeongea mambo mengi, hatuwezi kuyarudilia. Kwa vile byinshi tubisubiramo. Tunaenda katika habari ya tatu ya makwaruzo. Tugomba kujya ku gice cya gatatu cy'ibitsitaza. Makwazo yanapoteza njia. Ibitsitaza bizimiza umuntu inzira. Vinapoteza njia kabisa. Ni vile Biblia inaniambia na nitasoma. Birazimiza. Biblia nibyo mbwira kandi nibyo ngiye gusoma. Tunasoma katika Yeremia. Tugiye gusoma mu gitabo cha Yeremia. Na hivi vitabu vyote vilivyo hapa nitavisoma kabisa, munisikilize vizuri. Ibitabo byose biraha ndabisoma mukuri munyumvirize neza. Ni maeneo matatu nitasoma sasa hivi. Ni bice bitatu tugiye gusoma unye. Na nitasoma vyote. Kandi soma byose. Yeremia sura 6 mstari wa 21. Yeremia 6 ku murongo wa 21. Inasema hivi. Havuga ngo, basi kwa hiyo Bwana asema hivi, tazama, nitaweka makwazo mbele ya watu hawa, na baba na wana wao watajikwaa pamoja, jirani ya mtu na rafiki yake watapotea. Yeremia gice cya 6:21. None rero nimwumve ibyo mvuze jewe uhoraho. Ehe, ngira nshire ibitsitaza imbere y'ubu bwoko. Ababyeyi n'abana babo batsitarira icyarimwe. Ababanyi n'abagenzi babo bazoranduka, watapotea, bazozimangana. Hivi vikwazo mulisikia vinatoka kwa nani Bwana? Ibitsitaza mu bisao biva kwani? Mungu ndo anakwaza watu. Imana nizitaza watu. Mungu anakwaza watu. Imani zitaza watu. Tena kwa makusudi, kandi bigomba watoto na baba zao wafarakane. Abana
abana base batandukane, marafiki na majirani n'ababanyi wapotee njia, bazimira inzira. Makwazo yanapoteza, ibitsitaza birazimira. Usifikiri kwamba kwazo ni kitu cha mzaha. Niwibaze ugitsitaza ni kintu gisaza. Kwazika, gutsitara. Hacha wewe. Reka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nasoma sura ya Ezekieli 21. Ngomba some Ezekieli 21. Nabii Ezekieli sura yake 21. Mvugisho wa Ezekieli gice cha 21. Inasema ifuatayo. Bivuga nuko bikurikira. Ezekieli 21 haya yake ya 15. Inasemwa hivi. Ezekieli 21 umurongo wa 15 havuga. Nimeweka ncha ya upanga huo juu ya malango yao yote, ili mioyo yao iyeyuke, yakaongezeke makwazo yao. Aya, umefanywa kuwa kama umeme, umenolewa ili uchinje. Yesu alikuwa na kimo sawa na sisi tu. Hakuwa mrefu aseme batamuona. Alikuwa mwanadamu kama sisi. Zakayo anataka kumuona. Sasa anaangalia mbele watu, aende huku mkutano, waimbaji wako huku, wenye kuimba sana, wenye viwete wanasema Bwana ni mimi tu hapa. Kila mtu, Zakayo anashindwa kumuona. Zakayo nukuvuga ko yari umuntu mugufi. Ibaze na wewe ufise ingene ureha, ariko hari abantu bava kugera nkariya. Hari umuntu uraba hari ukunda kumuraba ukamubona kumushatsi, ugerageza kwisimbiza hejuru ariko bikanga kumubona neza. Rero Zakayo nawe yaragerageje ngo akina agasanga abaririmba, ngo akina agasanga abandi, biranga kwabona Yesu. Akasema avuga toya nafanya hatua. Akakimbia, aliruka, alikwepa watu, hakwenda hizo hata wawezi. Alitoka kwanza nje ya lupango. Bwana Yesu asifiwe. Nje ya mkutano. Yatumbere mu bantu yaciye kiruhanda aliruka. Alitoka nje ya mkutano. Yasonze mu akakimbia. Yiruka. Aragenda. Akafika chini ya mkuyu. Atashika munsi y'igiti. Akapanda. Araduga. Atapita hapa. Atapita. Zakayo akaenda mlimani. Zakayo mu misozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akapanda kwenye mti. Aduka kukiti. Yesu alipofika. Yesu ashitse. Kwa kumuona Zakayo. Kugira abone Zakayo. Na yeye aliweka kichwa. Nawe yakize kurya arangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asipoangalia hivi. Yesu arangamiza. Hataki kuangalia mtu hivi. Ndagomba kura na utukufu wangu sitampa mtu. Kandi chuma hilo change sizongi umuntu. Na utukufu wangu simpi mtu. Chuma hilo change sizongi umuntu. Hataki kuangalia mtu hivi. Maana nigomba kuraba umuntu. Yesu akamwambia Zakayo shuka. Yesu abwira Zakayo Zakayo shuka. Zakayo ururuka. Leo nitaingia kwako. Na musi. Zakayo aliposhuka. Zakayo ururuka. Nitaingia kwako. Ndiji yuwawe. Na wokovu unaingia kwako. Na gakiza kiji yuwawe. Haleluya. Amen. Hata watu walisema. Na abantu babu. Huyu Yesu anaingia kwa Zakayo. Huyu mundu ingia kwa Zakayo. Kamutu ka uchafu. Umundu wuka. Kamutu ka hivi. Kamwizi. Katajiri. Kaivo na hivo. Nitaingia kwa Zakayo. Injira kwa Zakayo. Haleluya. Zakayo alishuka. Zakayo aruru. Na Yesu akaingia kwako. Hanyuma Yesu injira. Na wewe ushuke. Na wewe ururuke. Yesu aingie kwako. Yesu injira. Utukufu wake hataingia. Haleluya. Shuka. Ururuka. Uone Yesu. Ubone Yesu. Anafika kwako. Ashitsi wako. Haleluya. Amen. Biblia inatuambia atakayejiziri hatainuliwa. Biblia itubwira ngo umuntu yishira hejuru atocishwa bugufi. Mtu atakayejiziri maana yake umuntu azokwicisha bugufi atoshirwa hejuru. Mtindo wa Biblia ni wa ajabu sana. Imvuga ya Biblia inatangaje cyane. Haleluya. Amen. Tunyenyekee katika mkono wa Mungu. Tuicishe bugufi muziko somo la kwanza kwa mioyo ya milimani. Nico kigwisho cha mbere ku mitima mu misozi. Haleluya. Amen. Na katika hilo umtwike fedha zako zote.
Kama kuna jiwe limekugonga katika kushusha milima, wewe umwambie Mungu, jiwe Bwana limenigonga hapa jiwe, sasa nifanye nini Mungu? Jiwe limeumiza mguu wangu. Mwambie Mungu. Haleluya. Amen. Nimba hari byagutita jabwira Imana utehera abahikibuye cyamponze Mana. Muri kirabi kibuye hano cyakubise. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Somo la pili kwa habari ya milima. Ikigisho cya kabiri ku nkuru yo mu misozi. Kuwa na amani na Mungu. Kugira amahoro, kugiranira amahoro n'Imana. Nawaambia. Ndababwiye. Kuwa na amani na Mungu. Kugiranira amahoro n'Imana. Biblia inatuambia katika Warumi sura ya 5. Biblia tubwira mu Baroma 5 mstari wake wa kwanza. Umurongo waho wa mbere. Usema kwamba tutafute kuwa na amani na Mungu wetu. Havuga ngo twifuze kugiranira amahoro n'Imana yacu. Bwana asifiwe. Amen. Tulishasema kwamba makwazo yanapoteza njia ya amani. Twavuze kubititaza bizimiza inzira y'amahoro. Sasa tunaanza kurudisha njia. Kama ulikwazwa, utaonaje njia ya amani? Rero turagarutse turiko tuvuga nimba waratitaye ushobora kubona gute inzira y'amahoro. Tulisema kwamba utajishusha kama Zakayo alivyoshushwa na Yesu. Twavuze ko ururuka nkuko Zakayo yururukijwe na Yesu. Kitu cha pili, kigira kabiri, kuwa na amani na Mungu. Murondera kugiranira amahoro n'Imana. Kuna mtu mmoja wa ajabu, Bwana Eli yule kuhani ambaye watoto wake walimkosesha. Hari umuntu w'igitangaza umuherezi yitwa Eli, umwe abana biwe bacumuza. Alikusanya watoto wake. Yakoranije abana biwe. Akamwambia hivi. Arabwira ati, ninavyovisikia mnafanya katika kanisa la Mungu, ivyo numva mukora mu ishengero ry'Imana vinaniumiza sana. Birambabaza cyane. Acha niwaambie siri watoto wangu. Reka ndababwire bangabane banje. Mkigombana wewe Zakaria na Teofile, mkigombana Mungu atasema nani mwenyewe kuwa na haki katikati ya Teofile na Zakaria? Mwebane banje ni mwashwana Teofile na Zakaria. Mungu azovuga ati ninde ari mukuri muri mwebwe uko muri bari? Atawaamua. Azowashira urubanza. Wewe Zakaria ulifanya makosa. Wewe Zakaria wakoze. Wewe Teofile wewe ndio ulifanya makosa. Wewe Teofile wakoze bitari byo. Lakini sasa ariko rero kama wewe unakorogana na Mungu, nimba wewe ushwana n'Imana, nani mwenyewe ataamua? Ninde azochukurwa Katikati ya wewe na Mungu. Hagati yawe n'Imana. Yupo mtu mwenyewe atawafanyia kukata maneno aseme wewe ndio unakosa. Mungu hakuna mwenyewe. Ninde azochukurwa? Yeye uwe na bahati. Ukiriki hama unapomfanyia kosa yuko utumie kumana. Angalia nyuma. Rabi nyuma. Yeye mwenye Mungu angalie nyuma, asipoangalia. Imani rabi nyuma ndikurabi. Ukifanya kosa la kwake, Imani ichumu yako. Umwambie Mungu angalia nyuma kule usinione. Ukiribana utirabi nyuma rumbo. Lakini haya macho yake makali na nuru yake ikikuangalia. Alika ya maso imani ambaye n'umucuda sanzwe bikakuraba. Unamalizia. Urafa, urabona. Unaisha. Urazimangana. Haleluya. Amen. Tafuta kuwa na amani na Mungu. Rondera kugiranira amahoro n'Imana. Tengeneza maisha yako na Mungu. Tunganya ubugingo bwawe mbere. Nenda katika chumba chako cha siri, usiku kunaambia hata bibi. Genda hariya mu chumba chawe chibanga na jao gomba ngi. Ukipenda uniambie. Niwa gomba hivi niko napata masimu kule kwangu Colorado. Mchungaji, nimefanya hii na hii, uniombee. Namwambia piga magoti. Usirudie siku nyingine. Ninamuombea. Mungu anakusamehe. Ndakuronga matelefone hari wanje muri Colorado. Pastor nako ziki ndasabye usenge ngacha ndamusengera ambuya ariko ntuzosubire. Usikombane na Mungu. Nushwane n'Imana. Tafuta amani ya Mungu. Rondera amahoro. Haleluya. Amen. Sababu ya nini utafute amani na Mungu? Kuki warondera amahoro kumana. Kukiranira bila amani hakuna uzima. Usome Zaburi ya 38 mstari wa kwanza mpaka 22. Pasipo amani hakuna uzima. Ahatagira amahoro nta bugingo bubaho, nta buzima buhari. Usome muri Zaburi 138. Zaburi ya 138. 1 mpaka 22. Rimwe kugeza 22. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuwa na amani na Mungu. Kugiranira amahoro n'Imana. Kuna kwa kitu kingine ni kindi kintu ambacho Biblia inatuambia hapa. Biblia inatupasa kupatanishwa katika damu ya Yesu. Sisi
bidusaba kuunganishwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Katika damu ya Yesu sisi wote tuwe tumeungana kabisa. Mu maraso ya Yesu Kristo twese tubumwe. Siku moja nilikutana padiri moja kule Bukavu. Musumwe nahuye n'umupatiri umwe Bukavu. Nilikuwa nimemaliza kuhubiri kama hivi niko nafundisha hapa. Nari meje kwigisha nkuko ndiko nigisha. Ninashuka naenda shuleni. Ndamanuka nja kwishuri. Nikaona mtu mmoja mzungu mmoja mbele yangu. Mbona mzungu umwe mbele yanjye. Aliona niko na Biblia akaniuliza unatoka wapi? Yambonye vise Biblia arambaza tuvuye. Ninatoka kanisani. Mvuye ku rusengero. Unaenda wapi? Uroye. Naenda kule chuoni, shule la Biblia. Ngiye hariya kwishuri rya Biblia. Ulihubiri leo? Uno munsi arambaza ati wigishije uno munsi. Nikasema nilihubiri kabisa. Yego kabisa Nilihubiri juu ya nini? Ati wigishije ku cyangwa kidogo. Ndamubwira mu njama. Akanaambia Bwana. Ambwira ati muka. Tuombee Mungu. Mudusabire Imana. Katika kanisa letu la Katoliki. Mwishengero ryacu rya Katolika. Kuliingizwa mambo ya ajabu sana. Higijwe mw'ibintu by'igitangaza cyane. Na hivi tumeshagundua vile vitu kwamba ni vitu vibaya mbele za Mungu. Kandi twaramaze kumenya ko bijya bintu ari ibintu bibi cyane imbere. Lakini kuviondoa, ariko kubikuraho ni ibintu bikumye cyane. Mutuombee. Mudusenge. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anatafuta tupatanishwe katika damu ya Yesu Kristo. Arondera ngo duhuzwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Aliona wao pamoja na kwamba ndio kanisa kubwa duniani. Ndio kwetu Kongo leo weko wanajitapa katika uchaguzi aseme bali tangaza mtu kumbe ni wanadamu. Aseme sisi wengi wakubwa katika Kongo wakatangaza mtu mwenye alipita uchaguzi ni fulani. Lakini baada ya wiki mbili ule wa kwao analala chini, unainuliwa mwingine. Sisi tunaanza cheka. Hao Katoliki zangu. Tupatanishwe katika damu ya Yesu. Duhuzwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Murazi ko ari ishengero rinini. Bahisemo muri aya matora ariko aba muri Kongo batangaza umuntu wabo bati twebwe turi benshi nakandi we yatsinze. Mu kanya gato wa muntu amanukwa hasi aduguhuje tatagwa kuvuga tuti nibyo bibaho. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Tuna neno tunataka kuongea juu ya mioyo ya miimani. Hari ikintu tugomba kuvuga ku mitima yo mu misozi. Biblia inatuambia hivi. Biblia itubwira gutya. Mimi hata niseme kwamba niko na amani kabisa. Jewe nao novuga nti kabisa nukuri mfisa amahoro. Ninaweza kuambia huyu Juvenal kwamba ninampenda kumbe ndani niko nasema bongo. Shobora kuvuga nti Juvenal ndamukunda ariko mu mutima wanje ndiko mvuga ikinyoma. Lakini Biblia inatuambia hivi. Ariko Biblia itubwira ngo ukisoma Waefeso sura ya 4 na aya ya 3 na mavesi mengi hapa, Wakolosai 1:19-20, Wafilipi 4:7, Kolosai 3:12, utakutana inatuambia kwamba na amani ya Kristo iwaamue. Kandi umaze gusoma ibi bice Biblia itubwira ngo amaraso ya Yesu Kristo abacira urubanza. Amani ya Yesu iwaamue. Amahoro ya Yesu abacira urubanza cyangwa abaganza. Sasa kama amani ya Yesu ndio itatuamua ya kwamba sisi tu wenye haki ama si wenye haki, na wewe huku unadanganya mwenzako ya kwamba tuna amani tu, amaraso ya Yesu ndio tuna amani tu, azogucira urubanza akukamenya uti jewe mfise amahoro cyangwa ndi mukuri cyangwa nta mahoro mfise, na amaraso ya Yesu agucira urubanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Somo la 3. Biblia inatuambia hivi. Icyanditswe cya gatatu Biblia itubwira. Kama unasoma Waebrania sura ya 12 mstari wa 14 mpaka 15. Nimba usomye Abaheburayo 12 ku murongo wa 15. Inakuambia hivi. Havuga. Tafuteni kwa bidii. Murondera umwete. Kuwa na amani na watu wote. Kugiranira amahoro n'abantu bose. Kwa sababu bila amani na watu wote, kuko atamahoro ugiranira n'abantu bose, hautapata uzima wa milele. Bwitsuike urongo ubuzima budashira. Bila amani hakuna uzima. Utagira amahoro n'urongo ubugingo. Biblia inasema wazi. Biblia ivuga ivyeruye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Njia ya kwenda mbinguni, inzira yo kujya mwisho, ni matokeo ya kuwa na amani na watu wote. Ni ingaruka yo kugiranira amahoro n'abantu bose. Kama wewe huna amani na watu wote, nikwambie njia ya mbinguni haujui. Nimba utagiranira amahoro n'abantu bose, injira ija mwijuru ntayuzi. Hata utambe
naho ungurume kama dubu vile nilivyotuambia, naho woboroga ni amani ya Yesu inayotakiwa, amaraso ya Yesu akenewe, amani ambayo Yesu anataka iwe amahoro Yesu agomba muri wewe, inakwambia bado yenyewe tu ayo mahoro amaraso ya Yesu akubwira kama Yesu amekwisha kukufundisha kuwa na amani, nimba Yesu yaje ukwigisha ugira amahoro, ile amani tu inakwambia ya kwamba bado arya mahoro akubwira ngo haracyabuze. Biblia inatuambia ya kwamba Biblia itubwira kuna watu ambao walikuwa wanasema wanaponyesha jeraha juu. Biblia itubwira ko hari abantu bakiza igikomere imirenzako, wanafanya juu imirenzako, hapana juu imirenzako mukiro aseme juu wewe imirenzako Juru ariko ni wanakuambia neno moja. Aseme kama unataka kutibu mtu kidonda, hapana kukamata eswime. Bana kamata wembe, wanakamata kisu, wanapasua. Tatuye. Hawapate fura ya Mungu, hata unalalamika wanakata. Wanapasua. Vizuri bakafanya hivi kidonda. Mpaka kianza kutoa busaa kwanza itoke, kisha mpaka damu itoke, ndio waweke wakwambia sawa dawa. Abaganga bagomba kuvura umuntu neza, ntibaraba ishusho yawe, bafata ugwembe nta n'ikigongwe bakinjiza byo ntami bagatabura, hanyuma bagasanza amaraso akava, ukagomba ukagira ubakunja isura, ariko hanyuma bahereje baca bacishamo ipampa bakanyukura. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Timu kidonda. Vuri gikomere. Timu kidonda. Vuri gikomere. Timu kidonda. Vuri gikomere. Pasua kabisa. Satura. Hapana juju. Nuvuri mireza. Biblia inatuambia katika Yeremia sura ya 6 mstari wake wa 13-14 anasema ya kwamba walijitimu kidonda juju. Yeremia gice 13 ku murongo wa 14 tugira ngo bavuye igikomere imirezako. Na wakisema kuna amani, bavuga ngo hari amahoro, kuna amani, turafisa amahoro, kuna amani, turina amahoro, kuna amani, tufiza amahoro. Kumbe kule ndani usaa huko kuna vimba, ariko ari imbere amashina makwazo yako yanavimbisha. Ibi tsita zabiri ko birakakami. Ndio inasema kuna amani, iminwi kavuga hari amahoro, ndani kuna vimba usaa. Ili mbere ariko havimba amashira. Kama nauliza ulilima shamba ya mihogo kule kwetu, shamba ya mihogo. Wewe waralimye itongo ry'imyumbati, waralimye umurima. Siku moja unapalilia bila kujua, unaacha kunafurika hivi. Iyo uri kurabagara utabizi muzi kurenza kwa kavu. Siku nyingine sasa unataka kutafuta muhogo pale, hanyuma undi muzi ukagomba kurondera au kujua ya kwamba jembe yako iliacha inaumiza kule muhogo, au kujua ntumenye ko isuka yawe yasize ikomerekeje wa mwumbati. Ndio utakutana muhogo pale. Miruza gusanga muhogo kilishaozea kule ndani ya tuta, kilioza kule ndani na huko juu tuta linavimba. Utosanga mwumbati waboreye hariya mwiburi. Muhogo ulikwaruzwa, umuhogo warazika, kidonda kikaanza kuozea mule waraharutse, kinafia mule gutuma umwumbati ubora. Tibu upfira hariya nyene juju. Kuvura imireza. Kuna amani, hari amahoro, kuna amani. Biblia inakataa, Biblia inavyanga. pasua, satura. Biblia inakataa, Biblia inavyanga. pasua kidonda, satura, ili kipate kutoa usaa, kugira ngo have ayo mashira, usioze kule ndani. hari imbere hareke kubona, waweke dawa vizuri. Waweke dawa. Amani ya Yesu iamue. Haleluya. Amani ya Yesu. Amahoro ya Yesu iamue. acurubaza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuishie hapa. Duhereze hapa. Asubuhi tutaongea na mioyo ya mabondeni. Mu gitondo tuzovugana n'imitima yo mu biyaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeongea na mioyo ya milimani. Twayaze ku n'imitima yo mu misozi. Asubuhi tunaongea na mioyo
ya mabondeni. Mu gitondo tuzovugana n'imitima yo mu biyaya. Au Biblia kwenye tulisoma Israeli pamoja kwamba na kwanza ndio yeye alianza nayo. Mabonde yafanye nini? Haleluya. Ndio lengo la Mungu kabisa. Iyo ntumbero y'Imana hatugiye ngo ibiyaya byose bizokuzuza. Ndio yeye alianza nayo. Nikatangura. Na mabonde yafanye nini? Ibiyaya bigirene. Bonde ndio zenye anakusudia. Ibiyaya nivyo atumbereye bitagomba. Milima, misozi. Kwanza hii milima iko ni hatari. Mwenye si kati ya milima iko na hatari. Abantu bo mu misozi mubizigorana. Wanapongolewa hivi. Basi tukukwa mtu Tengeneza kule chini wewe. Tenda uje kutunganya hali ya mkiyaya. Shuka. Manuka. Tena kwa nguvu. Kani kumanyama. Ukahata. Shuka. Manuka. Utengeneze kule chini. Uje kutunganya hali ya hasi. Hao watu wa milimani wako na hatari bwana. Abantu bo mu misozi Baragoe. wana shida. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Nafikiri tupatanishwe, tuombeane sana. Mtuombee. Tusaidiane cyane, muombee watumishi. Musaidiane abako. Wako na shida hawa jamaa zangu hawa. Bafisi ngora na itijukirano. Muwaombee. Mubasenge. Mateke ya Mungu ibikere y'Imana ili kutengeneza nyie. Kugira ngo batunganye mwebwe. Mimi nipigwe wewe upone. Jewe kubitwa nawe ukire. Kupigwa kwangu, ukubitwa kwangu ndio kupona kwangu. Ndiko kukira kwao. Sasa mimi none jewe. Kumbe maumivu yangu mimi. Kumbe wewe. Ndiko kukira kwao. Uniombea. Usenge. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Bwana Yesu atubariki sana. Yesu atubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukumulienzako. Kujibu juju. Iyo umulienzako. Kujibu juju. Ugira ngo umuntu arakomeye. Utafikiri kwamba mtu ni mzima. Nawe yapfuye kera. Amesha kufa muda mrefu. Tumaze kwigishwa yuko. Tumeshafundishwa kwamba ibintu ukorerwa na mwene so. Unazotendewa na ndugu yako. Ikakubabaza. Inakukwaza. Naho bari bari mu makosa. Japokuwa yeye ndiye anaye makosa. Wewe utabugufi. Wewe shuka. Ugendesha imbabazi. Muombe msamaha. Ntugire ngo kwengiriye nabi nanjye cyamugirira nabi. Usiseme kwamba amenitendea mabaya. Wewe utabugufi gusa. Wewe shuka. Umureka ko cyagomba. Acha afanye na Kandi nawo ukizwa. hata ukiokoka. Ukaenda biwe byake. Na ukaacha ile ya zamani. Mwanasi wawe. Ule adui yako. Wewe unayo kukibanda ya mjamii. Anaangalia anafikiri kwamba bado unatembea. Wewe usani bimenye. Lakini wewe Na jijue. Biblia ikagondona ni mwizi. Na Biblia inasema kwamba Ubu mwana nyuko ameze ubwingwe. bila mtajitambua. Ukarabye mwene so. Bila kuangalia ndugu yako. Ukarabye mwene nyoko. Bila kuangalia. Ukarabye so cyane nyoko. Bila kuangalia. Abo bose ku munsi w'amateka. Hao wote siku ya Naho mukundanye. japokuwa ni marafiki. Nachazogukiza na mbaraga to. Hata kusaidia chochote. Igabe kugatweki wawe gusa. Yaangalie kwa kichwa chake. Umunsi kuza kwa Yesu Kristo. Kumkuja kwa Yesu Kristo. Azoraba umuntu wese n'umuzigo wiwe. Ataangalia kila mtu na mzigo wake. Amen. Kuvura umurenzako. Kutibu juju. Urashobora kukuti narakijijwe. Naweza kusema kwamba ni Nahimbye urwaye. ndani lakini Naho nikugenda wewe nimeze neza. japokuwa unaenda wima. Birashika ko urwaye. Inawezekana kwamba Kwa muri wewe nta ukuzi. kwa sababu ndani yako n'indwara ufise. magonjwa ulio nayo. Utagiye kuvuga kwa muganga uti ndwaye iki. Kwenda kumwambia mganga kwamba Ukagira kumutwe naho uri kuraribwa mu nda. bila kumwambia kwamba kichwa kinauma lakini Ubirije umutwe mugabo mu nda ntirakira. atakutibu kichwa lakini Ukomeza kugenda urwaye. utaendelea kwenda Umerewe nabi. alafu uwe vibaya Ugeze upfe. mpaka Nawe uri kuragenda kuvuga kukomeye. japokuwa unatembea unasema wewe ni mzima. Ari wewe wimenya rero.
wewe ujitambue. Ni jambo jema ngeze kubwira. Ni neno la Mungu tumekwisha lisikia. Rero jewe Sasa mimi nakoze nigisha sio ngombe ko kwibutsa. Sio kusimama na fundisha uriho. Je, upo? Wowe wagiriwe nabi na mwene so. Ambao umekwazwa na mdogo. Wewe akaba ari wewe umuhanwa kw'ivyaha. Alafu wewe ukamhesabia dhambi. Nawe yakugiriye nabi. Yapokuwa ni kutendea vibaya. Imana ndigomba ivyo. Mungu hataki hiyo. Iyo avuga gukora nabi. Kuri mubi. Kama wewe uko mbaya na ukamagiriza kuri mubi. Na wewe unamshutumu kwamba ninde bice bigenda bikiza. Sasa itaenda. Jambo jema likoze ngo ninde iko mana je ni Imana kainesha. Wewe kwa nini Imana kainesha kayo? Je, Biblia inasema nani aliyegombana na Mungu akashinda? Akalalo ni Farao. Mfano ni Farao. Niko mana je imbere ya Mose. Alijiweka juu mbele ya Musa. Mose yatumwa ni Imana. Kwa sababu Musa alitumwa. Nilitaka koe kuonesha Imana. Akajiita kwamba ni kitu hatari atakwenda bigenze kose. Alivyofanya njia zote. Yaratemdanaga kuna Israeli baragenda. Ili mradi aliwaacha Waisraeli wakaondoka. Sema amen. Sema amen. Wewe ni umenye gusa. Wewe jitambue. Wewe ruche ugufi. Afu ushuke. Ukizwe namwe ukizwe. Uokoke. Nende so nawe ubibona. Ndugu yako hata upata kuharura kokose. Atakavyo kuhesabu chochote. Atazo kugira. Hata kufanya chochote. Imani zobikwemeye. Kwa sababu Mungu atakuwa amekukubali. Uliho? Upo. Tukuhaye kaze. Tunakukaribisha. Angukao ubuli. Simama pale ulipo. Ubu kuti mugitondo nako kwe kujambo ni. Useme asubuhi niliguswa na hili. Nuba yuko kote kwe kujambo ni. Hata na sasa nimejisikia kuguswa na hili. Aguruka tukufashe kusema Imana. Simama tukusaidie kuomba. Jambo jema na nilizigusa. Sababu neno la Mungu halijifanya. Aguruka tukufashe kusema Imana. Simama tukusaidie kuomba. Imana nichigomba. Kwa sababu ndivyo Mungu anaomba kwa kukizwa. Anataka kuokoke. Usiseme kwamba sisi tunaweza ngo nitugire icyaha au tuko watakatifu. Na Biblia bivuga. Na Biblia inasema tuvuze ko nta cyaha dufise. Isema kwamba sisi hatuna dhambi. Twitimiza. Tunajipoteza. Uko ni kuba kuri wewe. Kweli hapo ndani yetu. Sasa tunaomba leo. Sasa sote tu watakatifu. Nimba halichoba kikudega kwa mtima wawe. Hapo ukado kufashe kusema. Kama kuna kitu kinachokushutumu ndani ya moyo wako, inuka tuombe Mungu. Mama tukuna mwene ndatume. Umeshamuona mtu. Naundi. Hakuna mwingine. Naundi. Hakuna mwingine. Ndio ambaye upuka. Barabara. Wewe kuweka na milima. Je, sote tunaweza kusimama mbele za Mungu? Inzamba yo. Barabara ikilia. Wewe milima na tunabera. Sote tu watakatifu mbele za Mungu. Ebe rutabakwe. Kubali wokolewe. Utamwambia mweneso. Bila kuangalia. Tukuhaye kaza mulisa. Tunakukaribisha kwa muda wote. Yesu akomba abaicisha bugufi. Yesu anaopenda wale wanaojishusha. Kuko abaicisha bugufi nibo ejo butabashikwa hejuru. Wale wanaojishusha chini, kesho ndio Ariko ugira ngo ndagororotse. Lakini ukisema wewe ni mtakatifu. Uvuga ngo ndagororotse. Ukisema wewe mtakatifu. Atariko biri. Haiko hivyo. Imana ni mugoma na gatoya. Mungu hapendi hivyo. Aguruka tukufashe gusenga Imana kuri mugoro unyama na mahoro kuko Yesu niwe mahoro yacu. Inuka tukusaidie tukuombee Mungu ulale na amani. None wimaze ko Imana itakuzi. Je, unafikiri kwamba Mungu nawe wicara ngo twese turagaragara imbere y'inzo tubatiriwe kwako. jambo kuu utaendelea kukaa sote tu wazi mbele za Mungu. Sabara kozi Imana. Ni wale watumishi wa Mungu. Tutashe bendera kabembe kuvuga. Tuwasaidie hawa ndugu zetu ambao wamekubali kutoka magoti baya. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Reka dusabe. Tuombe. Umukozi w'Imana nyine yaje kudupfira ubutumwa bwiza. Mtumishi wa Mungu ambaye amekwisha tuhubiri. Kandi asengera aba bantu bemeye kwicisha bugufi. Awaombee hao watu ambao wamekubali kunyenyekea. Baba yetu uliye mbinguni, ninashukuru kwa sababu ya neema yako kubwa kukubali ya kwamba mchana wa leo niongee na mioyo katika eneo hili. Ninakushukuru Mungu, ninakushukuru Mungu, nimefikisha sehemu ya ujumbe, na hii ni sehemu ya kwanza ya watu ambao wamefika kunyenyekea mbele zako, kama ulivyosema ya kwamba sema nao wapate kunyenyekea. Sehemu ya kwanza ya kundi ambalo umeongea nalo imefika, iko mbele zako, ninawawakilisha mbele zako Mungu. Watu hawa
wao, amani yako itadumu, itajenga, itawarudilia na njia yako ya kwenda mbinguni, njia ya uzima wataipata. Asante Yesu, kwa sababu wewe ni msamaha wa dhambi. Ufute makosa yao, wasamehe, warehemu, wafadhili katika jina lako takatifu Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na jina la Yesu libarikiwe. Amen. Yesu ishimwe. Amen. Nataka niombe uliwe muri iyi saha ndani yako katika saa hii. ntacyo woba wumva ukeneye gusaba Imana yawe. Unahitaji lingine ambalo unataka kuomba Mungu. Nimba uri ngaho ugifise, Kama unahitaji, simama tusaidie Baba. iyi saha niyo guhamagara Imana Muda huu ni wa kumwita Mungu. kugira ngo utabare. Yeye atuokoe. Urashobora kuba ufite ibikugoye, Inawezekana kwamba una shida. ndabigukurako Nani naye yakweza kuondoa shida yako? Kristo Yesu. Kristo Yesu. Shikani imbere uhagarare hano Fika hapa mbele usimame. uherekeze, Tukusindikize. kuko Yesu yavuze ati ntawe uzoza iwanje nzokwigira mpindana na gatoya. Sababu Yesu alisema kwamba sitamkuta atakayekuja kwangu. Abamutakambira bose Wanaomwomba wote baronka inyishu, wanapata jibu, baronka amahoro, wanapata amani, ko Yesu niwe mahoro yacu. kwa sababu Yesu ndiye amani yetu. Urwaye cyangwa ufite ikindi kibazo, Kama mgonjwa una shida nyingine, ni iyi saha nyene ni saa hii turwaye kandi. tunakukaribisha. Samweli wa kabiri Ombe uongozi hapa, aduvugiriza. apandishe sauti. Turagushima Mana kuri umugiraneza, turagushima ko wisakaye kuri imbabazi, turagushima kandi kuri inshuti y'abakwizera. Aba bari hano nabo bafise ibindi bibagora mu mitima, babiruriye inyishu, bagomba ko uyu mugoroba ubabera umugoroba mwiza. Natwe twisunze abo wakiriye neza, duherekeje aba bantu kubwo kwizera, abagwaye bave hano bakize, abafise ubunyanenge bw'inkomezi za Mpwemu Yera baveho barose inkomezi za Mpwemu Yera. Uwo ari we wese uko yahagurutse kose aje ashize umutima kuri wewe, ubimukorere kuno. Urakoze kugiye kubikora, turizera kuri inshuti yacu, mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Turahaguruke twese Tusimame sote. dusaba Imana ubushobozi buva kuri Mpwemu Yera. Nataka kuomba Mungu nguvu za Roho Mtakatifu. Nimba Imana igize icyo ikora muri iyi saha kuri wewe, Kama Mungu ametenda kitu ndani ya moyo wako sasa hivi, ugira inkomezi, uwe na nguvu. niba ufise Mpwemu Yera, Kama una Roho Mtakatifu, itsinda kirubandanye ufise Mpwemu Yera. Mungu ashindilie uendelee kuwa na Roho Niba Mtakatifu. utaronka Mpwemu Yera Kama utampata Roho muri Mtakatifu iyi saha, katika saa hii, Imana yukuronke Mpwemu Yera. Mungu ashuke upate Roho Kuko Mtakatifu. byose tudafise Mpwemu Yera ni ubusa. Kwa sababu yote kama hatuna Roho Mtakatifu ni bure. Uri waduka gukomera. Ndiye anayetuimarisha. Kugira dusenge Imana, Tunakuomba Mungu. kadusabe pastori hajya Erasto Hata tumuombe mchungaji Erasto. asenge Imana kugira Mpwemu Yera. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasimama hapa katikati ya watumishi wako na kanisa lako, ikiwa ni mfano wa nguzo ile uliyosema kwamba wote watakaojenga kwako, Mungu atakuwa amejenga kwenye mwamba ambao mvua ikinyesha hiyo nyumba haitaanguka. Mungu, ninasimama hapa nikiliinua jina lako na kuliombea kanisa lako hili kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ndiye uliahidi kwamba njooni kwangu wote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ninalileta kanisa lako Mungu kuliombea nguvu za uwezo wa Roho Mtakatifu katika safari yao ya kwenda mbinguni, uweze kuwajaza, uweze kuwapa nguvu. Neno lako limetuambia milima na mabonde vyote vitashushwa, milima na mabonde vyote vitashushwa. Mungu, ninaomba ushushe nguvu zako za Roho Mtakatifu ziweze kujaza kila moja yako hapo. Ninaomba sasa, pokea, 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 pokea uwezo wa Roho, maana hakuna mtu mwingine isipokuwa ni wewe.
la Yesu tunasema asante, maana ulisema kwamba niombeni chochote mtakacho nawe utafanya, nasi tunaamini kwamba umefanya, kwa jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Amen. Basi makofi na vigelegele kwa Bwana. Murakoze cyane. Asante sana. Imana igize neza. Umefanya vizuri. Kufimaze kudukorera kuri uyu mugoroba. Yote aliyotufanyia jioni ya leo. Muri iyi saa rero, kwa muda huu, Imana igize neza. Umefanya vizuri. Reka dusabe umukozi w'Imana umwe. Tuombe mtumishi wa Mungu. Asenga Imana. Aombe Mungu. Kufimaze kudukorera byose. Kwa yote Mungu aliyotutendea. Haguruka ushimire Imana ifite Imana ihejeje gukora. Simama kushukuru Mungu kwa yote aliyotufanyia. Tuombe. Nimekubariki Baba wa mbinguni kwa kazi ambayo umeifanya. Ni kazi ambayo haifanywi na mwanadamu, lakini wewe Baba wa mbinguni. Asante. Tunakushukuru kwa kuwa uliweza kutuona vile tulivyo, na ukaweza kututumia ujumbe Bwana wa majeshi ambaye umetujenga tena mioyo upya. Jina lako libarikiwe na lipewe sifa. Tunashukuru kwa wadhaifu ulioweza kuwapa nguvu. Tunashukuru kwa wagonjwa ulioweza kuwapa uponyaji. Tunashukuru kwa wafungwa unayowafungua. Tunashukuru kwa kazi yako Baba ambayo imeweza kutendeka magharibi ya leo. Utukuzwe milele na milele katika yote ambao wamefanya. Baba ni asante, na utabariki mwalimu wetu na wasikilizaji wote kwa pamoja. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, amen. Amina. Muda huu tugira imbere yo kumva ikorani zitatu ziririmbira Imana. Tuna kwaya tatu ambapo tunapenda ikorani yavuye Missouri. Kuna kwaya kutoka Missouri. Hanyuma wa musho wo muri Kentucky. Wa musho Kentucky. Na paraza sauti yo muri Kentucky. Na paraza sauti ya Kentucky. Acha baririmba inyuma ya matangazo. Nyuma ya matangazo wataimba. Itegure. Jiandae. Tunakukaribisha. Bwana wetu asifiwe. Amen. Basi tuliko turasozera. Tunamalizia Muko mwumvise umukozi w'Imana bivuze, kama mjisikia mtumishi wa Mungu alivyosema, hizo ndirimbo zitatu tuliko turarindira halafu cyo batubwira, tukisubiria kule chini watuambie nini, ngo tuave tugenda kuruhuka. Bwa mbere bwogo mara ya kwanza abantu batararonka aho kuryama, wale ambao hawajapata nafasi ya kulala, kubona umwigisha Yaredi Samson, wamuone mwalimu Yaredi Samson, hanyuma abereka muza kuryama ili aweze kuonyesha pale mtakapolala. Afise nao ni hanja nyene, wale ambao tayari wanao mtalala pale pale, na gihinduka, hakuna mabadiliko. Hanyuma kwa watu wabwire yale tunayopenda kuambia ibinyo vyejo ni kuhusu mpangilio wa kesho. Ejo tudosengera hanyina kesho tutaabudia hapa. Abakurambere leo bavuze ngo haga imitima ni haga abantu. Wale mababu zetu walisema mioyo ndiyo ambayo inayopigana, lakini twagumye twiyumvira inyarukogira amasengesho ya mbere. Tumeendelea kufikiria jinsi tunavyoweza kuendelea pale tulipokuwa asubuhi, alafu tukarudi tena kufanya ushirika sehemu hii, alafu na watu wanafikiria kurudi nyumbani. Tumekuta kwamba inaweza ikachukua muda mrefu. Ndio maana hata kama patakuwa ni padogo, tutajaribu kusogeana ili tusikie Mungu alichotutuma. Tukimaliza tutaendelea na ushirika mtakatifu. Na mnafahamu kwamba ni mwanzo wa mwaka. Tunayo hata matangazo mengi, lakini najua mtavumilia. Baada ya hapo mweze kuomba Mungu. Hata kama mlivyoona mlikopi
inapopita kuna utelezi na snow. Huwaga nawaambia isinowa imana ni ifise ikigega cha sinowa. Mungu ndiye aliye na niseme gala ya snow. Iyo imani tuguruye Kama Mungu hajafungua na nakatete kokoroka, hakuna hata punje inaweza kufura nuko nyene. hata mvua ni hivyo. Imani tuguruye nta nima Mungu bila kufungua hata tone huwezi kuliona. Ico gituma rero tugiye kwizera imana. Ndio maana tunawaambia kuamini Mungu. Mushe gusenga imana cyane. Tuombe kesho mvumilie. Hanyuma tukazosezerana n'isengesho rya nyuma twese hamwe turi hamwe. Alafu tuje tuombe maombi ya mwisho tukiwa pamoja. Hanyuma tukazobana gufata urugendo. Kisha tuanze safari zetu. Wiyumvire ku vy'akazi. Usifikiri juu ya kazi. Umenga wocererwa. Hata kama umechelewa. Ngoma nakubwira ufise uwo kuvugira mu binyabiro. Nataka nikwambie una yeye atakaye kusemea katika ofisi. Ufuye mu gihugu c'Imana. Ukitoka katika kazi ya Mungu. Hari uzo kuvugira. Una yeye atakaye kuwa ni wakili wako. Yesu ndagaba amasara bandangulirako. Mwambie Yesu, angalia asante nilizofanya kianzia. Nakubwira meneja wanje. Naomba utangulie umwambie meneja wangu. Changa supervisor wangu mubwire. Supervisor wangu mwambie. Unachelewe. Kwamba nimechelewa. Kweli mvo zanje. Kwa sababu sio aliko tatizo langu. Mu gikorwa c'Imana. Lakini nimetoka kwenye kazi yako. Imana izosanga yakuvugia. Utakuta Mungu amekutangulia. Bwana wetu asifiwe. Amen. Nibyo rero tubabwira. Ni hayo niliyotaka kuambia. Tuzoingira saa 3:30. Na tutaingia saa 3:30. Yagomba twige ibintu by'ikizungu. Niombe tujifunze kuwa na muda, kwenda na muda. Twagiye twishira inyuma cyane. Tumependa kujiweka nyuma sana. Ikiyo kibaye cyiza. Kitu kinapokuwa chema. Cyo tuvuga ngo ni iki kizungu. Tunasema eti hicho ni cha kizungu. Nacho gikozwe no mu Afrika. Hata kama ni Mwafrika amekifanya. Akakora ikindo cyiza. Lakini kama kizungu. Bachavuga ngo ni icy'abazungu. Wanasema eti hii ni ya wazungu. Reka nako tugereza kuzokora tukoresha umwanya. Acha na sisi tuahidi kuutumia muda vizuri. Nabyo bazovuge ko turabanyakati. Hata sisi watuambie kwamba watuvuge ko turi abazungu na turabirabura. Watuambie ni watu walioendelea hata kama ni Waafrika. Saa 3:30 tuzo tumaze gushika ngaha. Tumeshafika. N'amakorasi yamaze gushika. Korasi zikiwa zimeshafika. Abatunganya ivyombo ndio mwamaze gushika ngaha. Wanaoandaa vyombo muwe mmeshafika. Tutotangura mega yacu. Tuanze ibada yetu muri uwo mwanya. Katika muda huu. Tukuze saa 3. Tukisema saa 3 na nusu mmoja tunaomba ni saa 4 na nusu wengine mnasema eti ni saa 4 ya Kiafrika. Twagomba tuvuge ko saa 3 bamaze gushika ngaha. Lakini tuseme saa 3 uwe hapa. Hanyuma ukitegura tukabona kwinjira. Ujiandae na tuweze kuanza ibada. Murakoze cyane. Mtakuwa mmefanya vyema. Msikie turabashimiye cyane. Wengine tumewashukuru sana. Kwa mategereje mkakiri jambo ry'Imana. Kwa sababu mumetulia na kuipokea neno. Nao hawaye kugenda no kugaruka. Ingawaje tumekwenda kule na kurudi hapa. Halafu wali mwahuye na kabeho. Vile vile kule mmekutana na baridi. Ariko mwihangane cyane. Lakini